Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kaula seneng malam mangken apol kumpul ben rengkak dinta tuan rumah macet bungana apol kumpul tantare tanang tretan hotim tanto senengang malam mangken mula ngarena poci syukur alhamdulillah samu ke sempurnaan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kaulah senang dua lembaga Bapak Khotib terjukan Ibu Zahra tuan rumah macet bungana apalagi kau korban saja famili dari Bapak Khotib terjukan Ibu Zahra tempat mereka tuan rumah macet bungana apalagi Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tuan rumah tata seneng malam makan mola ngarena boti syukur alhamdulillah semoga sempurna tuan rumah tata seneng malam makan mola ngarena boti syukur alhamdulillah semoga sempurna Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا